cek nyajang sagum ini jani apa kali-kalian sumpu kewah san jani kegaen liu kal teke pusing otak menang megae beseng man sing binan urenan ngomel lagi pipis wah kanti ben pidaan jo kalau gini tolong solusinya dong tolong bikin caranya nih jani kira-kira ben kudu yang ngelasi sampes cek pusing otak kayak gini oh wah menjadi kelasan nih pes ben muneng kadije kalau sedang jadi stres otaknya yang kini unduke gandakan malu di bola dilene maru benah sana ini digandakan tadi 2 juta aja ngengken nidang cocok nih cocok bagus nih beli aku kecelap-celap Maret dah ane Maret tuh loh sing ada lo apa beli lo kini nak genit Maret tuh menyai wane ngerayu kini pasti bado maunya nih yo kini apa beli Maret kan mam lali di pisagat nih mau ke jang mau timpal-timpal nih ke salon beli baju salah beli megenap pokoknya men terus engken lo men saya kapan ini apa lo jadi orang aja di ngehang lah masan bumi gerek ke kini hali-halian kewah megae beseng patiman cek bedikin aja jani ngitungan ke salon shopping tuh bedikin malu otak bu pusing nih kalangon ke depannya nih bu kadi langsung beli bas bekewah jadi nu masih ngitungan gitu stres beli ini lo yang kena apa lo beli bes jadi sengelau lo cek pusing otak ini bang aku sing lapis beda man marah apa ketelap apa sama lu ya nih ngalen pesuan ngalen pih nah kecil mungkin ya udah kamu cek aduh jepes moni wah nih lo oh itu kan ngelapis aduh beli ngabo beli sayang ngabo bah duang taliane bang awak cek lacur say juga duang taliane bangun sataknya abang bunga awak mau bola adilan yang